عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. Abu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čuvajte se od sjedenja i sjela po putevima. Ashabi rekoše: Allahov poslaniće, mi se moramo sastajati i razgovarati. Ako već morate, onda počnite prava puta. A koja su to prava puta? Oni upitaše, a on im odgovori: obaranje pogleda, ustezanje od uvrijeda i uznemiravanja, odgovaranje na selam i naređivanje dobra i odvraćanje od zla.